Fiketa Helića Snap, ono je mlad. Rec. Delta je tamo ekstra, s kojim je ovaj Ibule? Da li išao u gost? S kojom si kompanijom leti? Delta. Delta. Ajde ovaj Ibro, malo starije snimaj, ja sam ovaj. Jel ja, ti od mene? Nek se upamte, imaju kosu, zube. To je bojim se kamera. Ustukaj ti ove starije malo, dok imaju još kose i zuba. Začekio sam. Ali ti treba... Ajde ti je žene Bog dao. Nemoj da ne mora vidjeti tamo da govori. One su skupe. Nemoj da se nema dađa. Ono čekaju. Kako je, brate? Dobro je. Šta ima? Veliš, šta će biti? Vidiš ti kako nas brani, hoće na aerodrom da vidi. Bajram Bačić, može. Hvala. Avion dolazi. I'd like to welcome aboard those passengers seated in Delta. Flight 2420. Sad mi čekamo. Iz aviona izlaze. Passenger Staff Stream, your flight is ready to depart at gate E. Are you seeing back in the fold, or are you still sticking out there? Okay, so Passenger Staff Stream, if you're in the boarding area, Aj, please otiće come to avion. the gate E5. Odiće avion. Stete, celiju. Izlaz hoće da zatvori vrata, ja ne znam. Evo dolaze. alright. Dobro, dobro. Dobro. Gubčeva. They just changed the area. Hajmo, daj vamo stanu, da upoznavamo. Ja se ja, najstariji živ. Posle mene. Često. Ovo je sve familija, prijatelji. Did you get a message? Yeah, the two coming in on this flight. Evo došli smo ustali. Mlade. Se upoznaju sa familijom. Sekar, stup, glavni. Neka, mi ćemo njemu pući mi njemu. On je tura pod djeci, bol. On to je jaba. Zazne. Ima tamo, evo, dole. Uzim tamo. Aj, ko će pjevati?
samo digne. Ledeno pivo, mlako, kako će? Dajđe i Esad, i dvojica već odavno sjede. Samo je vam, dajde, snimaj tamo, narod da ja zabavim. Ne mora ledeno, mora toplo. Evo ja moram Ne treba ledeno. Druženje, veselo. Ja mu se hvala. Nije Božo za tamo, moram uzeti zadnu. Nemo oko gdje sjedu. Mlada. Gdje je Adna, gdje je Adna? Ošla, ja rekao najtuđi. Kaže, ja pašla, gdje stroje čuje? Druženje služi. Ali neko se nije nikad prošlo. Nemoj sipati, mi ćemo sipati. Ja ću staviti avion. Ajde da bi mesila ima da oni jedu. Ovo je sve posla i vlada. A gdje je Lera i gdje je Ženu. A što je išla, ona je došla ovamo svijetom. Ja se ne možete. Da, ne, Vinka, isto vidim da Ja isto kako Pa to ja rekao da nije Adna došao kući da nije i preza. Pa nisam se nasrao. Pa to je. A gdje je, jesam vidio ne? Jeste li? A gdje je? Onda da nije Adna Kako si se stricom izljubio kad si došao? Nije tako izljubio sa stricom kad je on došao. Sad ga znači. Druge ne imaš more. Neka. Dravi, Popiju se bojao. Isto smo došli, Kako je on? Pa mi smo svoj narod. Neka je nešto Bolje da sam Pričao sam neku noć vikend kad sam ja išao iz Livije. ne ja došao i ruku. I mi 16 sam se vratio. I on odmah nisu pilu. Nije nis pilu, što ima. Nije značajno. I mi povisi, ona učina. Onda kad ja išao nije on, kada je ne kruženje samo, pred moje neko pa dođe. To je Stepljan. Kad je ona, kada je ona, ja nazvat džaka je pa treba ništa. Sad, znaš, Emri. znaš, u Beogradu moraš ići na izlaz, sam. Gdje upitaj, kada je dođu pa igra. Šta? Idem ja, Ide narod, ali idu prema tom izlazu. Ja preletim znam. Ja na jednu stranu, pa na drugu, pa opet treću da dam. Ti stižeš kroz šejovi, znaš, kaže on meni. Jesi ti kaj hađija? Što? Kaj on drugu hađija? Ja sveći hađija, on je ja bio 6 mjeseci. Onda kod normalno. Iduće Bajrame dočekivao i snahe i zetove i sve. Evo sve kad nazdravlja. Tako je, veliš da ja veliš gazdarcu. Ja. I onda, znaš, ono bilo avion, Oni služe sada pune ruke posla. Goste. Fino, veselo sve. mjesto, šta ti piješ? Pivo. A šta i da kažem, meni je sad da mi doći. Ti smiješ ti.